An kereno chereshu binu kato tere dok binu niamane. Won nyase melango Mose Yosa Muduri biro tiro titi President Yuri Kaguta Museveni kede ministry ya me buober beda jo kede monti kede dongoluak meke tageon ko iha mor ke ken meloko tela me lanka jilo foundation ni ya bore wod bon ngato kenem. Uduro tiro manu eni moko tamere me ngolo ko moka me unwom ikatu kede chon me yawe kutin me won nyase idwe me aparu yario mwahani dang pwedi bino mede kede tik ni kwanyo kache tie guruchuruchu ame chawni ogoro loko tela me won nyase melangon iware ga mere ame ocho awur ni dwa para bin medio me angwen mwakanim board president Yuri Kaguta Museveni kun pogo borem bon minister ame bo berbele cho kene mon beti amongi atale we members me parliament me NRM Dennis Amson Obuan kene bon engineer Dr. Moses Michael Odonkunem odo yosamo to remano ginomion en put pewe kotela obiru ruchuruchu anyen kede talo tola mo tugere akwako ya mere opichim awopere kedu duri kara mene kadu kede plan me yawe kutiji dwe me apara riom won nyasi ame oyero nyen engineer Dr. Moses Michael Odonkune obino bonyere gini kunu tiu kede biemi ikara me komele tateke dahatal otaye ko yera me won nyasi ame dang polo bichik ame man toro loj kede achaye adum tutwal kode toro loj kede biemi ni oduto rimanum kache oweko mede timere kitametia urkedenin bino balo yika ducho me loko tele kuch ame miero konye auteketa geng me wek rushu beda petiem wota wonyasi Anthony Olobu duri karame voice olonga ifamu kubere kere utoremanu ya teni waregani wonyasi yosa muduri bi ename ocho Olobu toremanu na haendang pengeom tien kopango ame umio yosa muduri bi ocho baroni mengolo ya meri opichi piendang peo laro tamin kede ngatro ke kendang nen chalo obiro tama meno moka pire kene abo penyo ngatro ke ken Kado bona ta mulo kakaka ti ana pe ana cho waga waga ina yo cho donka penyo lo mo kena kame do ka tie antara mo gamo akaka kuno en komitie wen komitie kene go marati chana come pete be so de yo ti panga to tie ta ne mo gamo ki penyo ki kene mo ro ke gore chama ni eta ano konfa ni waga no gere eno show to get it me imwakani ini ndu achiel me dume de mwa tumia rio piru angwen no tela me atekera me karo tumia cheli mi abichel amo ya itekera karo mi cheli pira de ko binu yero engineer Dr. Moses Michael Odonkune mebe wonyasi ye kanu timere ya Kibwa Stadium dango tela government roma papat teberi yeme moko chaden yerani obino timere yunge lango kachiro foundation owitonga bichi ya kirege prime minister James Robert Ajal Benson Walter Dilo yuho me oropodaga nywan Dennis Ubia chilame atekunoten kini David Tile me atekeno ngwenyaro nyimo kibo kuno kwa ukibo ni kongi jo yerani okwento kibo ame arana duong salama Godfrey Ngobi ena motelo teriemo kokuntore mano long ikiriako adano ko me jo moro kurame odong ni na deke ken me yera otengwa igeni mono miro jok yera Yidwe ma parario mwa karo ikarame woro pajuture ameti tempoe Abaj district Mose Yosham Oduri bi ubinu chao totual kitame yubere nutia wot kere nyim biyero ngatame aleyo komere Kanu kare ando ya we oti ana duoko kubdo moru mulanga loro niyo niyo te nora bebe me yero ato mi la ko pero mana dong jo ngole kira ngole katani do yero ngidino ke ken me peti tini mete ko ne tin la na ngiyo te ko ne o piono quando mi ne me de gondo wonyas mano mi na we tong ke ken tia yelu ya te yo ke ne ti yo ke ne be pero yo ke pe pero kun man dina chele me do timo ibuni kiti binu kiri gun kara chel kiri jone do ko pane duch te ye kuna ber
awinjo keto koida di na winjo ameto lao be di kuch ala mo wala tek to twal be lao ameto kuch ameto yot kom kede nyodo miero ba me wadi yo miero dong ba en wuni karo kene jo wu to ako eto mero nyual gire te gwoko apoyo